درود به شما بیننده عزیز. با امید خانه آباد و روزگاری پر از نشاط شما برنامه نوبتی منطق را منظورتان می‌نماییم. یادآور می‌شویم که منطق برنامه افکار فلسفی و اجتماعی بوده، اندیشه جنس‌های مختلف را در موضوع‌های گوناگون روز در بر می‌گیرد. و چون همیشگی به این برنامه دو نفر همصحبت دعوت نمودیم تا صحبت داشته باشیم اطراف موضوع‌های اجتماعی. و اینک همصحبت اولین برنامه را برایتان معرفی می‌نماییم که این نفر هستند شبنم دوورова، اسیستنت کورس فلسفه طب و آنتروپولوژی طبی، دانشکده تحصیلات بعد دیپلمی ساحه تندرستی. خوش آمدید شبنم عزیز به برنامه ما. تشکر زیاد. شبنم بانوی عزیز، در این روزهای زیبای بهاری طبع شما چگونه است و کارهایتون چگونه قرار دارند؟ در این روزهای بهاری خیلی خرسند هستم چون طبیعت خیلی زیبا است. بهار خود یکی از فصل‌های زیباترین سال می باشد و با زیباییش همه را به خود مفتون گردانیده است. و در برابر کار کردنم اسپیرانت انستیتوت زبان ادبیات اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان هم هستم و با نوشتن کار علمی نیز مشغول می باشم. به شما موفقیت می‌خواهیم در نوشتن رساله علمیتون و امیدوار هستیم که موفق و کامیاب هم می‌شوید. متشکرم. شبنم بانو، مقصد از دعوت برنامه‌مون این صحبت کردن اطراف موضوع‌های فلسفی و اجتماعی است. یک چند سوال پیشنهاد می‌نمایم در موضوع‌های گوناگون و شما یکی از واریانت‌ها را برای شرح منطقی انتخاب می‌نمایید. اگر آماده باشید می‌گذاریم به بخش پرسش پاسخ. بله آماده‌ام. چون در جامعه انسانی قرار داریم، هر گونه حادثه‌ها شدنش ممکن است در طبیعت انسانی و پرسش اولینمون در مورد رفتارهای انسانی است. سبب‌های جهالت و رذالت انسانی چی بوده می‌تواند؟ یکم، حالت ناخوب روانی. دوم، تربیت نادرست از عائله. سوم، کینه و قدرت. چهارم، شخص جاهل و رذیل می‌شود که از علم و ادب دور می‌ماند. پاسخ من این واریانت چهارمی جواب است، یعنی شخصی که جاهل و رذیل می‌شود از علم و ادب دور باشد. یعنی انسان جاهل رذیل می‌گردد که وای صاحب علم و ادب نیست. چون میگن ادب تاج است از نور الهی، بینه بر سر برو هر جا که خواهی. یعنی شخصی که با ادب است، با علم و معرفت است، خبردار از علم‌های گوناگون زمانه خود هست، همیشه از جهالت و رذالت خود را دور کنار میگیرد، دور میکشد. و از این رو شخصی که این خصوصیت را نداشته باشد کاملا به جهالت، رذالت روی می‌آورد. یعنی جهالت این خودش یک تاریکی است، یعنی ظلمات است گویم هم می‌شود. رذالت باشد همون پستینتی انسان است که در نتیجه صاحب نبودن علم و ادب به عمل می آید. شخصی که مثلا پیوسته در آموزش است، پیوسته در انکشاف دادن شخصیت در تن خویش است، البته وای به کامیابی ها سزاوار می شود و جهالت و رذالت را از تن خویش دور می سازد. قبول می داریم جواب شما رو. میگذاریم به پرسش دیگرمان که در مورد دوستی است. مسلم است که همه می‌خواهیم دوست داشته باشیم، دوستی خوب، صادق و صمیمی دریافت نماییم در زندگی. و به اندیشه شما دوستی حقیقی را چگونه میتوان شناخت؟ یکم، در معاشرت پیوسته. دوم، در حالت درماندگی و نیازمندی. سوم، هنگام بیماری. چهارم، دوست را در سفر میتوان شناخت. با اندیشه بنده بغیر از همون واریانت اول، سه واریانت دیگر با حقیقت درست می آیند. چرا من صرف نظر از واریانت اول کردم؟ در معاشرت دوست را شناخته نمی شود. چون مثلا شخصی که پیوسته در معاشرت هستیم، یعنی گویا که دوستیش را قبول داریم، ولی در اصل باید این شخص اون شخصی نباشد که ما مثلا فکر میکنیم، اون شخصی نباشد که ما در نظر داریم. به همین خاطر با اندیشه من شخصی که مثلا بیمار میشویم وقتی که همیشه اون دوستان حقیقی ما در بر ما هستند که خود را تنها حس نکنیم و زودتر به پا خیزیم. و در سفر شناختن این دوست هم این در ادبیات کلاسیکی ما هم هست، در ادبیات معاصری ما هم هست. یعنی در سفر یا اینکه در درماندگی
масалан вақте ки ба як чизе ниёз дорем дӯсти ҳақиқиро шинохта метавонем. аз ин рӯ ҳамон се вариантро интихоб мекунам. ки дар ҳолатҳои мушкилӣ ба амал омада метавонад ки танҳо дӯст дастгир бошад. бале бошед ин ҷавоби шуморо низ мо қабул медорем ва мегузарем ба пурсиши дигарамон ки дар мавриди зурию қудратмандӣ аст. гуфтаанд якум касро назан ба ангушт ки мезанандад ба мушт. дуюм мегӯянд зури мушт дар 10 ангушт. ва сеюм мегӯянд ки ҳар касе ки зур аст мағрур аст. шумо чӣ мегӯед? варианти интихоб кардаи ман варианти дуюм аст. зури мушт дар 10 ангушт. бале хуб масалан ҳар коре ки як ангушти мо иҷро карда наметавонад анамин 5 ангушт агар ба маънии том гирем ҳамин 5 ангушти мо ҳамон коре ки як ангушт иҷро карда наметавонад шояд карда тавонад. агар мисол вақте дар дармондагӣ вақте ки ба чизе ниёз дорем ҳамон хешовандони мо наздикони мо аҳли пайванди мо ана ҳамон 5 ангушт ё ки 10 ангуште мебошанд ки дастгири мо ҳастанд. барои ҳамин тавоноӣ зур қудрат ба андешаи ман ин доштани дӯстони хуб доштани масалан падару модар ки ҳамеша дастгири мо ҳастанд дар ҳар ҳолат шуда метавонад. саломат бошед. боз ҳам ҷавоби хуб аст. шабнам шумо ба тақдир бовар доред? бале хуб пас пурсиши дигарамон дар ҳамин мавзӯъ аст дар мавриди тақдиру насиб. шумо чӣ андеша доред? мегӯянд якум тақдиру тадбир мебояд. дуюм мегӯянд аз тақдир ҷои гурез нест. сеюм тақдиру тақдирҷунбони лозим. ва чорум мегӯянд ба тақдир тан мебояд дод. боз ҳам андешаҳо? ба андешаи ман варианти аввал ва варианти сеюмро ман интихоб мекунам. тақдиру тадбир мебояд ва тақдиру тақдирҷунбон лозим. хуб бале варианти якум ва сеюми ҷавоб. бале тақдиру тадбир мебояд яъне дар ҷомеаи имрӯзаи мо ба тақдир тан дода яъне аз тақдир ҷои гурез надорам гуфта нишастан ба андешаи ман кори хуб нест. яъне тақдиро тадбир мебояд яъне чораҳо андешем ки тақдири худро дигаргун карда тавонем. масалан ҳангоми хондан ё ки ҳангоми кор барои ба муваффақияте ноил гаштан ҳамеша одам дар ҳаракат бояд бошад дар инкишоф додани дониши худ бошад илми худ бошад ки ҳамон тақдирашро дигар карда тавонад яъне ба як зинаи баланди рӯзгор расида тавонад дар ҷомеа ҷои худашро макони худашро ёфта тавонад. ва варианти сеюми ҷавоб тақдиру тақдирҷунбони лозим аст. ин яъне дар баъзе ҳолатҳо масалан ба кӯмаки як нафар масалан шояд ки мо эҳтиёҷ пайдо намоем. тақдиру тақдирҷунбон мебояд як кӯмаки кӯчаки шахсе шояд метавонад ки ҳамон тақдири моро дигаргун созад. аз ин рӯ ман ин вариантро низ интихоб мекунам. тақдиру тақдирҷунбон. аз тақдир ҷои гурез нест инро метавонед шаҳр диҳед? аз тақдир ҷои гурез нест инро бисёртар дар урфият мегӯянд лекин ман ба ин розӣ шуда наметавонам. шояд ҳақиқате дошта бошад вале барои ман не. намехоҳам ки аз тақдир ҷои гурез нест гуфта масалан ҳеҷ коре накарда нишинам. масалан ман ҳамеша дар пайваста дар инкишоф додани шахсияти хеш ҳастам. дар ҳолате ки масалан тақдири худро иваз карда метавонем бояд иваз кунем. ин фалокатҳои табиӣ ки мешавад ё ин ки ҳар фалокате мешавад ин аз мо албатта вобастагӣ надорад вале коре ки аз дасти мо меояд вобаста ба иваз кардани тақдирамон масалан мо карда метавонем ҳатман бояд ин корро кунем чун ба масалан рӯзгори хубтаре ноил гардем зиндагии хубтаре ноил гардем. саломат бошед. бисёр ҷавобу андешаҳои ҷолиб пешниҳод намудед шабнами азиз барои мо чун шумо вақти худро дариғ надоштед омадед дар барномаи мо иштирок намудед. ба шумо як ҷаҳон сипос арз медорем. дар минбаъда кору фаъолият ба шумо бурдборию муваффақият мехоҳем шабнами азиз. ташаккурам. бинандагони азиз идомаи барномаи мантиқ аст ва ёдовар мешавем ки мантиқ оинаи афкору андешаи инсонҳои гуногун касб аст ки дар мавзӯъҳои мубрами зиндагонӣ нуқтаи назари худро баён менамоянд. ва идомабахши суҳбати навбатии мо ҳастанд Мирзо Али Солиев,
магистранти бахши якуми донишгоҳи славянии русия ва тоҷикистон, хушомадед ба барномаи мо. Саломат бошед. чун ҳуқуқшиноси оянда ҳастед, худро дар ин ришта чӣ гуна мебинед? ҳуқуқшинос бояд шахси адолатпеша бошад. Барое ки дар мақоматҳои давлатӣ вақте ки кору фаъолият менамояд, шаҳрвандон ба назди ҳуқуқшиносон бо арзу шикоятҳои даъвоҳои худ муроҷиат менамоянд. Ва ҳуқуқшинос дар ин маврид бояд ки бо ҳаллу масъалаҳои эшон роҳи росту ва холисонаро оид ба масъалаҳои эшон баргузорӣ намояд. саломат бошед. мақсад аз даъвати мо ки баҳси мавзӯъҳои иҷтимоӣ аст, ин ҷо якчанд суол пешниҳод менамоем ки вариантҳои ҷавоби худро дорад ва аз шумо интихоби яке аз ин вариантҳо барои шарҳи мантиқӣ. омода бошед, мегузарем ба бахши пурсиш посухамон. ба андешаи шумо сабабҳои ҷаҳолату разолати инсонӣ чӣ буда метавонад? якум, ҳолати нохуби равонӣ. дуюм, тарбияи нодуруст аз оила. сеюм, кинаву қудрати дар дил дошта. чорум, шахсе ҷоҳилу разил мешавад ки аз илму адаб дур мондааст. барои шарҳи мантиқӣ бояд якеро интихоб намоед. хеле вариантҳои мувофиқ пешниҳод намуден оид ба ин савол. ба фикри шахсии ман наздиктар ба ин савол вариантҳои дуввум ва чорум ба фикрам мувофиқат мекунанд. тарбияи нодуруст аз оила ва шахси ҷоҳилу разил нафарест ки аз илму адаб дур аст. хуб, чӣ гуна онро шарҳ медиҳед? шахс вақте ки тарбияи нодурустро аз оила мегирад, ӯ дар оянда чӣ хеле ки дар оила ба ӯ рафтор намуданд, ба ӯ омӯхтанд, ӯ ҳам ба мисли эшон метавонад худро рафтор кунад, ҳамчун падар ва модари худ ё ки ёру бародарони худ дар оила. агар тарбият дар оила хуб бошад, ӯ дар оянда тарбие ки хуб аз падару волидайни худ гирифтааст, дар ҳама ҳолату дар ҳама мавридҳо метавонад ки рафтори худро дуруст намояд ва инсони комил ба вой расад. бале. варианти чоруме ки дар ин ҷо пешниҳод намудаем, шахс ҷоҳилу разил мешавад. шахсе ҷоҳилу разил мешавад ки аз илму адаб дур мегардад. бале, дар ҳақиқат чунин аст. шахсе ки ҷоҳилу разил мешавад, маънои худи ҷоҳил ба истилоҳи бефарҳанг, бемаданият, бедониш ва шахсе ки аз илму дониш дур мондааст, ӯ чунин шахси ҷоҳилу разил аст. яъне ки ба ҳама кор қодир аст. бале. қабул медорем ҷавоби шуморо. мегузарем ба пурсиши дигарамон. хуб, дар мавриди дӯстӣ аст ва ҳама мехоҳем ки дӯсти содиқ дошта бошем, дӯсти хуб дошта бошем дар зиндагӣ. ва дӯсти ҳақиқиро чӣ гуна метавон шинохт? якум, дар муоширати пайваста. дуюм, дар ҳолати дармондагию ниёзмандӣ. сеюм, ҳангоми беморӣ. чорум, дӯстро дар сафар метавон шинохт. шумо ба чӣ андеша ҳастед? албатта дар инҷа варианти аз ҳама мувофиқтар ба фикри ман варианти чорум мебошад. дӯстро дар сафар метавон дар сафар метавон бишнохт. дар урфият ҳам мегӯянд ки дӯсти ҳақиқиро дар сафар метавон аниқ кард. дар сафар дидем одамоеро ки дар вақте ки дар дигар корҳои ҷамъиятиҳои дигар чи худро ҳамчун дӯсти ҳақиқию дӯсти ҷонӣ муаррифӣ мекарданд, аммо дар сафар ба ин гуфтаҳои худ мувофиқат накарданд. яъне ки дар сафар метавон бисёр ҳолатҳое ки ногаҳонӣ ба пеш биёяд ва дар ҳамон ҳолат дар сафар бисёр ҳолатҳои ҳаст ки рух доданаш мумкина. дар ҳамин ҳолатҳо одам шахс метавонад ки дӯсти ҳақиқии худро дар ҳамон лаҳзаҳо муайян намояд. қабул медорем. хуб, мегузарем ба пурсиши дигарамон. дар мавриди зӯрию қудратмандӣ аст ки гуфтаанд касро назан ба ангушт, ки мезанандад ба мушт. дуюм, мегӯянд зӯри мушт дар 10 ангушт. ва сеюм мегӯянд ки ҳар касе ки зӯр аст мағрур аст. хуб, шумо чӣ мегӯед? хан дар мавриди зӯрӣ ва тавоноӣ меравад. варианти аввале ки пешниҳод намудаем, касро мазан
ба ангушт Ки ки мезанадад ба мушт. интихоби шумо ҳамин аст. интихоби ман ҳамин асту. Баъд варианти дуюмам ҳаст зури Мушт дар мушт 10 ангушт. дар 10 ангушт. интихоби варианти аввал ба хотири он аст ки агар кори норавое ки нисбати як кас мо дидем, аммо ӯ кори мо саҳлу кӯчак ҳам то боша ки дар ҷавоб мо метавонем аз ӯ кори кардагии худмон чандҳо маротиба болотар дар ҷавоб бигирем. агар хуб аст ва ё бад. хоки хуб аст, хоки бад, бале. Варианти дуюме ки пешниҳод намудаем, зури мушт дар 10 ангушт. Дар ҳақиқат чунин аст. Агар мо хоҳем чизеро бизанем, бо як ангушт наметавонем ӯро бизанем. Дар якҷоягии ҷамъи ангуштҳо мо метавонем ҳамун чие ки барои мо дар кора бизанем ӯро. ки мақсадамонро ба даст меорем. бале, ба даст меорем. ба хотири ҳамин варианти дуюмам ба ин савол мувофиқат мекунад ки зури мушт дар 10 ангушт. Дар ин ҷо агар ба маънии васеъ бигирем, ин зури мушт дар ҷамъи 10 ангушт гуфтагӣ ба он хотир аст ки оиди ягон масъалаву ягон мушкилӣ шахс танҳо худаш наметавонад ки хулосаи аниқи худро барорад. Дар якҷоягӣ бо ҳамкору ҳамкасбои худ бо машварату муомила метавонад ки оиди як фикру ягон мароме ки биёянд ки роҳи ҳалли масъала бошад. қабулаш медорем ва мегузарем ба пурсиши дигарамон ки дар мавриди тақдир аст. шумо ба тақдир бовар доред? албатта боварӣ дорам. хуб набошад. мегузарем ба вариантҳо. дар бораи тақдир чӣ андеша доред? мегӯянд якум тақдиру тадбир мебояд, дуюм аз тақдир ҷои гурез нест, сеюм мегӯянд тақдиру тақдир ҷунбон лозим аст ва чорум мегӯянд ба тақдир тан мебояд дод. боз ҳам андешаҳо аст шумо. сухан дар бораи тақдир хеле вариантҳои гӯям ба ҳам монанд як занҷираи андешаҳо аст. дар ин ҷо ба ҳам монанд пешниҳод шудааст. ба фикри ман варианти якумаш бисёртар. тақдиру тадбир мебояд. бале, тақдиру тадбир мебояд. хуб чӣ гуна? маънаи калимаи тадбир ин худаш андеша, фикру чора, коре ки оиди ягон ҳалли масъала мебошад. шахс метавонад ки ҳамун бо сабаби ин ё он коре тақдири худро ба манфиати худ истифода кунад. ҳастанд ҳодисаҳои нохуше ки дар зиндагии мо рух медиҳанд, албатта инам мо аз тақдир медонем. агар ки ҳамун кор дар тақдири мо ки намешуд, ҳамун кор дар зиндагии мо рух намедод. яъне ки инҷо манзур баъзан фалокатҳои ногаҳонӣ ё ҳодисаҳое ки гоҳу-ногоҳ ба сари инсонӣ меоянд, ҳаминро дар назар доред? инам аз тақдир вобаста аст. бале, дар ин сурат ҳодисаҳои ногаҳоние ки рух медиҳанд, ӯ аз худи шахс вобастагӣ надорад. ӯ ки мехост ин ач хеле ки варианти дигаре ба фикрам доштем. аз тақдир ҷои гурез аз нест. тақдир ҷои гурез нест. дуруст аст. аз тақдир ҷои гурез нест. он чие ки дар тақдири мо ҳаст, моро хоҳем нахоҳем мебинем. ва варианти аввале ки пешниҳод намудаем, тақдиру тадбир мебояд. ҳар як шахс ба хотире ки ба мақсадҳои худ ноил шавад, дар пеши худ нақшаҳое дорад. агар он нақшаҳои худро амалӣ кунад, ӯ метавонад ки тақдири худро дар зиндагӣ дигар кунад. ё агар роҳи бад интихоб кардагӣ аст, ё роҳи дурустро интихоб кардагӣ. вобаста аз худи инсон, вобаста аз ҳаракатҳои ӯ, вобаста аз мақсади ӯ. яъне ки тақдир низ ба шахсияти инсон пайвастагӣ дорад. бале, пайвастагӣ дорад. саломат бошед. бисёр андешаҳои ҷолиб ва ин ҷо суолҳои мо ки ба анҷом мерасад. барои шумо ки вақти худро дариғ надоштед, даъвати моро пазируфтед, омадед дар ин барномаи мо иштирок намудед, як ҷаҳон сипос арз медорем. дар минбаъда фаъолият бошад, ба шумо муваффақияту сарбаландӣ мехоҳем. раҳмат, саломат бошед. бинандагони азиз, инак мерасем ба бахши ниҳоии барнома ки ҷамъи андешаҳои мантиқӣ мо ва ҳамсуҳбатонро дар бар мегирад. ин навбат ҳамсуҳбатони мо буданд ду нафар ҷавони илмдӯст. мирзоалӣ солиев, магистранти бахши якуми донишгоҳи славянии русия ва тоҷикистон ва шабнам дувурова, ассистенти курси фалсафаи тиб
و آنتروپولوژی طبی دانشکده تحصیلاتی بعد دیپلمی سوهای تندرستی. با این جوانان هوشمند و ذکی بسیار یک صحبت سازنده داشتیم بهر دریافت اندیشه‌های منطقی. پرسش اولینمان که در مورد جهالت و رذالت انسانی بود، انتخاب همصحبتان ما میرزاعلی سالیف یک بار دو واریانت را برای شرح منطقی انتخاب نمودند و شبنم واریانت چهارم جواب را، یعنی که سبب جهالت و رذالت انسانی از نگاه میرزاعلی سالیف تربیت نادرست از عائله و از علم و ادب دور ماندن اوست و شبنم این نقطه را بر آن مستحکم نمودند که تنها انسانی جاهل و رذیل نفر است که از علم و ادب دور است. در مورد پرسش دیگر که در شناخت دوست بود، اینجا جواب‌ها یک خیلی بودند. هر دو همصحبت ما انتخاب نمودند واریانت چهارم جواب را که دوست را میتوان در سفر شناخت. در این مورد آدم‌ها میتوانند که یکدیگری را باز خوبتر و بهتر شناسند. به هر حال اینجا نیز جواب‌ها خیلی خوب و قابل قبول بودند. و پرسش دیگری داشتیم در مورد زوری و توانایی. اینجا میرزاعلی سالیف انتخاب نمودند واریانت یکم و دوم جواب، کس را نزن به انگشت که میزنندت به مشت و زور مشت در 10 انگشت، و شبنم باشد انتخاب نمودند زور مشت در 10 انگشت واریانت دوم جواب را. در اینجا نیز این جوانان هوشمند اندیشه‌های جالب پیشنهاد نمودند. و پرسش آخرانمان بود در مورد تقدیر که انتخاب میرزاعلی سالیف بودند تقدیر و تدبیر میباید واریانت یکم و از تقدیر جای گریز نیست واریانت دوم جواب، و شبنم باشد انتخاب نمودند واریانت یکم و سوم جواب رو تقدیر و تدبیر میباید و تقدیر و تقدیر جنبان لازم است. اینجا نیز همصحبتانمان بسیار اندیشه‌های خوب و سازنده پیشنهاد نمودند که ما نمیتوانیم هم فکر نباشیم. بینندگان عزیز، هر یک فکر و بیان، اندیشه و خلاصه‌ای که همصحبتان ما در این یا آن پهلوهای گوناگون زندگی ابراز می‌دارند، بار دیگر گواه از آن است که برای دریافت اندیشه‌های منطقی در زندگی ما باید که فکرهای سازنده و تحریک دهنده داشته باشیم. آنگاه واقعا هم منطق زندگی را دریافت خواهیم نمود. با امید تنصیحاتی و خوشبختی شما اینجا میرسیم به انجام برنامه. همیشه سربلند و موفق باشید. بخیر.